Shubor nakaslem jong nongsan hima. Hagas ngi baar jong katayo kaseng United Democratic Party Nongston kalayo ban penskem yakin ongket kambat hamai jong kilongkme yagablatep kom ka UDP Women's Wing Nongston Circle. Haga ba uba Polestar Nongsit kom u President kaseng UDP Nongston haga jo kapor kom u kertong ulayo ban penskem bat penkuburam da ka ba ulayo ru ban pendeng yakilama jong kaseng UDP. Yaga tega jeng lang penskem yakin ongket kam la penlong hame ko Fed Hall Nongston daga jeng don lang ru ki bahayang asem jo uba Polestar Nongsin uba bring Carboni Chief Advisor kaseng UDP Nongston uba Sandarson Carboni General Secretary ke UDP Nongston Circle kiriu rangba bat da kispa ngut ki longkme nakaleng ki jaka jong ka Nongston bat ki we Shushu haga tikas ngi kakong ek harsan tiu kala sya jet ba sya penskem kum ka President kaseng UDP Women's Wing Nongston. Kakong Aikmen Huns iem kum ka General Secretary haringkat kiwe di kinongkit kam. UDP Nongston Circle nga pentong lu nga penyang ba nga pulas tem banyaine ban treshop ban penklanya ke parti ban job election nang ban ai ka jishakri babhapa omde tang ha jantia khasi andre ni wat hangni hasnong lajong snong nongstan ni bagani kaseng UDP nakapor shakapor ni bagi jingkiu bagi jingki ipat ba ya kaseng rulu idangdan hoi kumba menshua ki khatsan sedang menshua kum ini ba iong ina ba ya kan nongston hi ipat kwa le namar ba udan kuma e kuping uklawat uba penyo ya ka hill state uburam yi denang takadau UDP telak brush kata ni Andre ke UDP tang hakini mensyapanai supporteri kadang sudap arpusan senam ke jing long jangka parti hangni ha ke Meghalaya di Andre ha Nongston kita pada orang badang long pemai Andre mengisem lengba ke jing no di kamun ketika yang joki we impen urlang ba ani ke parti UDP dan sampai kata tong hakani dan Nongston. Kalau long sisa kung kata kakun suat kabun kong nak ikon suat si bro. Tekini kisan senam kibaladap kibalayat bun kiwan ong yang nak kitu kibri kiwatot kibab sutunap berkenik parti NPP kiwan ong kiwan buari nga tu aino to kunjok pibuai pangin pelai election te ngalapun bursin ngacak keren ngacak tong apun pau bagi kun kijonga kimah keren apa kiok nilai elni kapor kesawat usalah hiban keren usalah hiban batai usalah hiban na ikilu ikam jom parti ngong to ngan ngan ay kun berengkong dan kun baat te katakan tak por kilemon ngan ay kun berengkong bopur ni bopur